يا رمضان يا رمضان جئنا إليك بالغفران يا رمضان يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ipataraka sitan ra syukur kemarajat Allah secara jangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan niya dan rialu fikirnya misalawa andang yang pas salam masuk laur ya lima bina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arilalan na yawat tuan yang melo riala sebagai ada paparing ngerang, ada inspirasi yang hari itu ditujunai amat ini 120 sona umurna anak-anak arilalan na bubuana indona Puramin nirifatan tu apa sewa-sewa dalek totoy jodoy amating. Jadi puraman metone rifatan tu rilalan ni bebuana indot. Ngarampe ko Allah Ta'ala rilalan ni aku orang lebih ya makadai. Kullu nafsin zaikatul maut. Sinina anu makinin nawai narasa kamane miriasan ni amating. Nareko ikaji wiaya Ternyata tania kali anak-anak mati, tania kan lolo mati, tania tomatua mati, tania tomalasa mati. Nasabab biningnya makadaki umpamana tau malasa mi mati nulik apa dia nagaya rumah sakit nasabab narek ko malasa tau musti mati narek ko mapakaro pendapat tak tania tu tomatua mati nasabab biningnya tomatua mati nulik dek nagaga tomatola tu makukui narik komelo ni narafi umurok nate macua musti mati narik ko mapakari pendapatan nakini kami paling mati anu makinin nawai kolok togi hatanat togi onco pasti narik ko rupata narik ko isabi ale tak makada makinin nawaki manyawaki musti mati apa ni nasambungnya ya nafong Allah Ta'ala makada isaja aja lukum la yastakiruna sa'atan wa la yastakdimun. Narek ko na huli ini aja lang mo menang. Dek na nawag diri pa maju labi-labi pa rin pa mundur. Betul na ada narek ko na rapid ni fast suka na maka datat siku musti mati. Napa ni yaro amatingan ni? Pura mito ni rifatan tu rilalan na babawa na indo taja ide ka kamiseng. Rahasia na Allah Ta'ala yaro desang amatingan. Pura na hatan tu ni Allah Ta'ala. Rilalan na babawa na indo tamak kada. Yanu sikui berenan rin napamati sikui way ninong napamati sikui kedo-kedo na liman na sikui joka-joka na aja na napamati napa nito mabiasa ang kataw narik ko siminggo ni di nang kanre way bawa tuli ninong ifatame rumah sakit dek panelo manre ifatame impusan na botolo napi mati aku kira di malay kasimpulan makada capu ni papi dalle andre na Woi naman ni iro way impusyon nangi tanyana kabura ni kaga fapak ganda na dali way yang keri watak kanina mabiasa to ang kataw matinulog mo pamanre matinulog mo pamino ni kadi na nule pakilo-kilo yaji na lumpuy wadi ki mana kasimpulan makada capu ni papi dali na aja na gangkana di na nule kilo-kilo aro jajak mata masara ini bosku semua maka dan narik ko ang kamu fakit tuh maltu magkukue berarti ang kamu fatu fapedalle melo na verki pamatara ajak mo tamasara boleh ki fapedalle kemudian maka ada tantra na iro narik ko melo narat tak jalan na tahu dia ngamising narahasia kang pamatara nakenol lang kamu putana makada maki fale toriolota tomatot tariolo nisa ngalina narik ko melo mati biasa tuh narik kong katomato noli anak mana pada aku kena dapuk ko yoro aja mesti salah si bawa kadang masih lesuran nah baja melo na jo kari bola aku mate nya nana hit tadinya kiambo tania ka balik bola tak
kamu pa balik bola tak lagi kamu pa bola aku lagi nak lebih makasih pinainya meta nih aja kau untuk bola wiro boleh sisa na bajan nama itu mana kira-kira nisay nasabak mana iya ro tomato tariolo matan re tepe na matan re fahan na marepe lori pong ta'ala kan na ang kami to hanisan nah paling kata tuh lama-lama na biasa kina pak guru tomato takal lama-lama na narik ko nilo naik natas seret maka ada malampe mo fongo kade tomato tak ko bunga mo to ko mukat kan yulu mo narik ko marek kere movie sana ya insyaallah mabela movie ya rek kay goso yuli narik ko movie insyaallah mabela movie lama-lama mana mero nah kade bahkan pangulutan Nabi Ibrahim alaihissalam mungkin akan fadangi malaikat pencabut nyawa maka deh malaikat nada kumelo ko cabui nyawaku kirinya kayo lo surat dia meta furana na fuada ya pulo to furana na fuada angkani malaikat maka Nabi Ibrahim hiwasa surat ko kirinya ka surat maka deh kapal yang sadar Ibrahim riwatun na mo fadak kayo ada magana tu gamma mabulong mo fasirufan warna maku kue talun rufan surat ku ya tuh biasa Ibrahim magana tolim makencang mulus maku kue maku dicanggore nih surat ku ya tuh magaga tuh isimu biasa makasing aja gimana wandra mana maku kue dua licet mani bawang isi umpamanya surat ku mana ya tuh riolo Ibrahim kemana mau ke bali bolang suku mana mau ke bali bolang iya aku kue merdek kasih di sini lele di famasena pangatan suratku mana ya tuh gaji angka tuh surat nah kirinya ki malah kalau iya memang biasa tahu dek na sadar tak kalau pegang kanan lalu fewi surat nah kia tanda-tanda mana mi dek kenapa dikit berpatokan kon nah sabak iya tuh biasanya matinya kan nih tomato bawang anak tomato kalolo narek ponarabi pas suka na pangatan mesti mati-mati jadi apa nih entah kira-kira amalan-amalan sari pamang wedding nih nakalampir umur dia sering kali ngada na tamatata maka dari kumilo ko palampir umur una pakasing hubunganmu lawri fadamu rupatu nasaba iya tu idi rufatawe mate watakale temate rampe-rampe narik ko makasing meto ya tutungata makasing so asi sompungan lolota puluh tahun nih mana tuh mati kita tetep irampe aseta hari ko makasih ki nakin hari ko majaki lo di pada taruh pada di petu mati ini kata milo rampe ki jadi kuncinya hari ko milo ipalampe umur ang kaki pakasing hubungan tak lo di pada taruh pada aja atau sih salah sedih kisah kadang kasih dia guru ini sedih kelebihan wadi mak bicara si bawah malaikat maut nah kadang nih mak kadang nareko angka santriku nah cawe nih mati cawe nih narate jalan na padakka dari kamu wadi ngusuruh lesu sirun untuk teman-teman nah makanya makanya malaikat maut engker mutu dah mun riulo bajanna disuruh tongan di lesu maka di lesu no yolo nak modahan teman-teman ilmu apa mak guru lesu no yolo modahan teman-teman lesu no yolo kampung kang kana lesu tongan ya nana riwat tu na lesu lalu riweri nasi dia salo mitai jumali rilebok na iya roajue angka dua talu bere-bere natanga iyon nangya anak samanna makka da yero bere-bere melo itolong melo isalamakan gang kana na farappo ya juga na palepang ya juga na salamakan yero nange dua talu bere-bere gang kana metaningkan isi ula 20 kani pengen lesu lori guruna tasela yung guruna madisi-disi mo pokoknya iya po magimena di mana mereka furana si runtu jok kasi na si runtu malakala mo maka di komu jama-jama ombalai ka de mapake iya santri mo riwatu na lesu ang kanita bere-bere mali gangkana na farappo iro bere-bere aku rumunro apalan nai gangkan na itambay ng umurok na kong nataan jadi bere-bere niyo na salamat kan
wedding ifalamperi umuruna afalagi narek ko padatar fatau itu dulu makasih mau bunga talori padatar fatau insyaallah wedding jaji falamperi fong ta'ala umur jadi faralu isabi maka iya ro biasanya matinya kan ya bunga-bunga mesti rasa kamana tau nabita na lagi tahu ritanda ritavi tahu kami nama lebih marape lori fong ta'ala narasa kamu variasannya sakaratul maut dengan pun mati padahal fariloduan na nabita setiap orang sampajan Allahumma hawwin alina fi sakaratil maut tapi puang tafalomo yang lalu kak mulai riasanya sakaratil maut wan najaka minan nar nanni apabila ka fulir ya finaranaka nabita tuli melodoa narasa kamu variasannya sakaratul maut teman-teman Allah Ta'ala yang kiri yang masih ini lebih Allah Ta'ala apa itu narik kona boleh ini tahu ya sakaratul maut ya rekan atau makadam madan nah boleh ini riasan ngedekah namo ifinu mana sinin nawa yang kiri lebok nanya lino dekto na faja saudekana nah sabak mana narik ku ifa mana nih tahu aku nih romonro irita asal makan nasi diru atau nasabah narik di pamana nih tahu maka tuluk setan maka tulung iblis maka tuluk jinnya kanillah fa dicilin nagang kana de nulle min kalinya kalimat la ilaha illallah angka nama naroba wujud nama jadi keluarga na yoro ramat dioloi maka da akeh na lori ya nak narik umpamana salah lalaki salai tahu tuntung wedding jadi mati dalam keadaan kafir. Nah itu na wadlay yang kesimpulan maka dah tulis suruh kasih dia rupa tahu narik kuri itu cara mati jadi itu umpama waktu namadang tanah minat apa lah tuh maka dah nalis suruh gade karena kasih dia kisah hunggawana ustaznya hunggawana guru andre guru si bawa hunggawana farampo mas samangi mati dari waktu mati yon nangnya farampo tenang deh nak kido tenang waktu nama tegang kan cabu nyawa tenang taselangi anak buah maka kui tajana sifatnya funggawai mali nanu le mati tenang waktu nama mati mereka terus yunangi andre guru waktu nama mati apa narik komelo lari pirik kido aja nalari limana apa narik ko angkana lalu apa narik komelo di lari kaselangi santrin nama kare aku wite gurutta makasih ibadana makasih fakasian nama ini nama pakor cara nama mati dan karena melo duangi fitangi nah paturung informasi na pang natali fatumana yung na dua itana ini unang ustasnya maka dah mahajir unang ya rawat tak ifamada dek na tenang ale tak samata melo lari aga na fuada unang ya makare ni ka video de na melo lari na suruga na jadi lota suruga jadi masih iga ka melo tamari lari na suruga jadi buktin na yor maka dah deno diri tanga tahu maka dah bisa suruga jadi sa naraka di fole ri amati anda na kato si unang ya penggawa na parampo iba tokkot to rewatun na tokkong aga bawa na fuada maka dah maaga si mualam melo doang mukaan rasa sih kak oke baliknya nak guru nama kada baya aku itu jangan si fakta mali nama pakor cara atau nangis mati naman sedih dia tak kido mati yon na penggawa na parampo yang makada fakti cara kira-kira melo kedo angkani sapi fatanra angkani otoi fatanra angkani motoroi fatanra tega filaleng angkani masine fatanra jadi lek kedo jadi betuan na ada makada dek nawat diri nilai rusik dia rupa tahu maka dari suruga di sarana kaki holer ya matengan dari sebagai kesimpulan maka dah ia roh amatengannya anu manesak si dia lalang sare komang ni wedding ni lauki mangolor fang latala lauki sirun siwa fang latala dan ni ari lolongan ni sinin na anu apalang fureri fego na sabana rekodek to mate dek tu yule runtui apalang dile tari me apalang fureri fego jadi nulis kita pamarafi rampingnya ki amor dan kabarakka ibang ta'ala
Salama kina pada salama. Billahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi